Öktüm nehilegen uluqtağın, üle sport veteranın, Kapsagayga Saha SSR Sportun mastarın Igor Igorovich Zakharov'ı hetton 5 sahın toğlar yübülüyünen etitik istinlik ağardelibet. Igor Igorovich tığınca 900 türden ağısıllaqqa Ақсыны ый 6 күнүгер. Өктөмүнө Игорь Николаевич уна Мария Иевна Захаровтар жетергенге күн сирин көрбүтэ. Бошу ол кыра сааттан бейтин кыанар, кытыгырас бола улааппытар. Ордук табарстарын кытта тахаджа мунустан тустарын, булак быйжахарын, мәчиктен ойнурун сөбүлүүрэ. Тыынчы 906 сыллааққа өктөм ортос болатын битерен Жокускайдагы педучилище физкультура салатыгар үйеріне килдitä. Үйерағын бітерәт, бастакы жеппен ұсқолатығар физкультура чуталынан ананан айыннылақ үлетін сағалабыта. Ол кенеттен улахан, анапыр сасқылағын ортос болаларғар үлеләбіте. Бейте Қапсағайға спорт мастара, Тустуға спорт мастары кандидат бола үлміті. Ағы оны сылларға дөйдітуар өктөңі келен 18 нөмірді аспытуға физкультура чуталынан сетихилақтық үлеләбіте. Onu tağınan köngül tustuğga, Kapsagayga, oskoloğuların trener bıhıtından otunnaqtır jarıktabıta elbaq setihini ağalbıta. Ol kurduk, öğrenəçdə Alekseyev Semyon Dmitrievich, tustuğga ısısırı sebilenilak üstlerin çempiyona öbdük atıları setispite. Öğrenəçilere Zamarshukov Stepan Ilyich, RSFSR çempiyona, Baradi Nikolay Vasilyevich, Dalne Vostok çempiyona boltalabıtara. 1970 сыллаққа Мария кыһы кытта билсен колбаскуттара. Игорь Егорович кергенинен Мария Тимофеевналын 5 оголонон 12 сенненен 5 қос сенненен. Олус жыллақты болорон кыһы күміс вайбаларын белетәбіттері. Оголора бары арас едені лан, түрәбіт нехилектергер үлелі сылжалларыттан кейере үйерер. Күнді Игорь Егорович Эйигин хеттон 5 аскын туолары үлөйгүнен өссү төкүлө гарделен туран, кытаана дробияны, оголорун сиеннерин, кос сиеннерин тапталдаргар дегенен жоллоохтук этеңине олороргор багырабыт. Өктөм нехилеген ага баглыгын быстахтын солбиячы Акулина Никентьевна Максимова, олохта жахалта, онна Анна Семеновна Данилова атынан Бархары культура кийинин коллективтара. Ölürken